ba pa di nalalangot san asawa mo nga pirme la na musdot? Di man la sa imo humangkop bisan ka hinahakot sa dagat magkulop. Bisan gad na la sa imhamot kung nakupkop si misis ngon naharop. Mawawara imo kalangot ngan di kagut sa iya madumot. Di ka ba pa di nalalangot san asawa mo nga pirme la na musdot? Di man la sa imo humangkop bisan ka hinahagot sa dagat maggulo. Bisan gat na la sa imhamot kung nakupkop si misis nga naharop. Mawawara imo kalangot ngan di kagut sa iya madumot. Kama ka sisinagad, kama ka uuyang gad, ngan diri kunta mahinunugad ang sitwasyon nga kita magbulag. Kaya hala pag-ibaha sa ako pagpadara para mahibalik ang aton pag-asawa. Kama ka sisinagad, kama ka uuyang gad, ngan diri kunta mahinunugad ang sitwasyon nga kita magbulag. Kaya hala pag-ibaha sa ako pagpadara para mahibalik ang aton pag-asawa. Kama ka sisinagad, kama ka uyang gad, ngan diri kunta mahinunugad ang sitwasyon nga kita magbulag. Kaya hala pag-ibaha bisan ako magpadara para mahibalik ang aton pag-asawa. Di ka ba pa di nalalangot san asawa mo nga pirme la na musdot? Di man la sa imo humangkop bisan ka hinahakot sa dagat magkulop.